Edwin Charles Mkundane ninkora mu University ya Bishop Stewart hano yo muri Mbarara iri kushango mu Kakoba kandi mu University mu ndi umwegesa ni mu department ya social work and administration konkana bwo inkora nko mugambirizi wa University National Bakwita Public Relations Officer nashimira kuba nimwe omu TV egirirwa imwe yita Sky executive in the studios zibonire abukubogo n'umuntu rwanje bwo kubanza kuba ni mumu nabo cyo nashimira mu bare kureta ho buhereza umuri Mbarara ikinchoreke nkorakurana ya Mbarara City ati city kwizire yizana n'ibintu bingi ate ikintu kimwe hariyebyo ibisiteresire nabo kimwe bakutureba twine TVs nyingi stations nyingi konkeje hati nushirangu yagira amamani nabo cyo mu bare ukureta buhereza hahihi kandi rizoba niza kuganira nimwe aha bintu bikwatire na universities kuko mwahora ndi mu gisoma university ndi umugambirizo wa university narucye nyine bingi nimanyaho byingiho aha mitwarize ya universities aburi kwetengwa mabari kweteka teka kuzo mu universities ebinakubasa okubagana nimwe kandi mukongera nimwe kwetegereza ubundi mwaka wa mutakwetegereza yabari mnonga Reverend Charles Mkundane kandi ori umugambirizi wa University ya Bishop Stewart kandi hona orunumushomesa kana buri umwahuri batabarsya bona abensi avuga kufa no kuzoka kwa Yesu Kristo mukama waitu kandi ni manyangwa abantu bengi bahereze ibiro bikuru bikwanyuma abaziyo kandi hata bariho bagarukayo ababintu bargahari kandi nabo bayibegiye kujyana makagabo bariyo nabone batarukana bagaruka imirimo yabo nyenda ko batabarisiya mwena kandi abariyo bagenda nimbashabira ingendo nungi nimbashaba muvugeje tushasha nabo na mnonga abababire ijo ekekangwe cyabireho aho muri kinoni wanorga Kampala motoka yabire mu abantu bingi munonga kandi nabo hakatutomerana nendijo abantu bakafa bafamiremwe bingi tushasha nabo nabona nabandi abagizire ebizo bitarumwe na bamwe mu season age na munonga ko mu Fort Portal Bishop baharagate wekerezi ya Uganda kandi nawe watungire bakafa kandi nabo batahibe abanyabuzarebe na nabekerezi yona umunsi yona nubashasha nabo nangwa nabandi nabo batarumwe na bamwe tushasha nabo mbe ntwakwakira wagira ngo nokora mu university university jo takagambira azindiri nyene ngo banzo tugambire ya university yawe yo rukoramo kunka igenderwa kitu izobere ntuzagamba abeji ngira bintu binje binte ibindi kwenda kwetegereza cyo kubanza university bajwara nka uniform abana umucubuga no mweji ukamutandisa no wa boda ukamutandisa no rukora casual lebara mu university umwe ninga we hacaro ntabaho kiretera abana ba university bajwara bakwenda kandi na munongo kiza nko mu university mu law school nambwena no yanyu ya law school ya Bishop Stewart ushanga abantu bona bajwireje bakurebekaje derimwe abanda bakushomesa kose ziri ushanga mujwire binkwatire ki cyakabiri kose zezi nazo twetenga mutuzetegereze how nyona impereza senior 6 ni choosing ntakose kugira ngo nani nyenda kubaroya ingani nyenda kubanti mu primary ni shomachi mu senior ni shomachi mu HSC ni shomachi kunkika ha kuchuzinga ni chuzinga ntakandi kija kumpachi then cyakashatu ukushomesa kwa university da shukuru nshuti kugeze kuza kurema ahabo kubona mushaba sente nyingi eza tuition kandi mucheza kushaba za tuition tuba turiyaho turangu Bishop Stewart no bweri private university ninga faith based konkuhura government jira yakasente uhurira ngo abajungu nabo bahitire mu akasente ibigombe bitari mwe na bimwe byensi konko mugumiza mu buri mwaka n'umwongeza eze zuba kure barehereza nazikora ki kandi itwenze tuganyiraho tutakabaziri tandikiraho ubu munonga umutekano sa program icyo kubanza Bishop Stewart University ne mu university ziri kanga munonga nazikora mu region age kana no mwihangariyo no kutwara hamwe
eji university ekatandikira musingi gw'ekanisa ubu hati yasimyaka ya 20 kubekatandika umwaka gw'2022 yatandika ehikire ahari Uganda Christian University arabingiye bakomanyeka mukono yakurakurana bwanyuma y'imyaka 2 yatunga license abo kuba ariho abar kwebembera ukutegeka abar controlling universities national or high institutions of learning ibar kweta National Council for Education nabucyo bwanyuma y'imyaka 2 Bishop Tutu University yatunga license ukora yitungwire itari hansi ya Uganda Christian University kandi aha mwaka 2014 yatunga chata n'icandiko cy'kwikiriza university er private ukuzaharengurwa university ya government ashitse kweta public universities nkamakari university nkambara University of Science and Technology ati Bishop Tutu University eri aharengurwa makari university yarengurwa Chambugu University yarengurwa Mbara University of Science and Technology. Okay. Nabwecho turi kubantu operatinga ntubantu ingana na universities zindi universities ziri mu miringo nebiri konkane neshatu hari zine as a public nkizina ningambo za Makerere Mbara University kandi hari za orengorundi umuringo gunde ni private hati KIU nka Kampala University International University nka Bishop Tutu University nka au nare Ankole Western University nka St Joseph's University abseri hati ezo private universities nizibasa kutandukwa umuntu ninga twarwa institution nari bitongore nka makanisa ikitongore kitandike university hati gake yayo katandika umuntu Bishop Tutu University katandika kanisa St Joseph Subseri etandikirwe kanisa Ankole Western University etandikirwe kanisa nabwecho tune public universities hamuna private universities kunka ko private universities hati nazo zo miringo nkebiri harimo eziri private chartered na private licensed. Yes arho ezine license estine charter government eriko yabiramo National Council for Education enezikiriza ejerambura university ejo ereba mwine bizimbe mwine abashomesa bakumara ba professors mwine science laboratories umukwegesa zabo abakushome bya science abakora practicals kumukuba muri best aha science programs nka medicine nka engineering mutekwa kugira science labs ayimu kukorera practicals hati shange byo nambine eba haraisize konka kandi mbamwe n'urundi rugendo rwo kutunga chata nkuko kuba umukazi ashwirwe konka atakagisirwe nabari umukazi nakoremera umuyo mukazi yona konka nagumatagisirwe hato ubwo mushiza yamuheza kumudvosinga umukazi wo kushyange ibindi cikora kwa konka ukundvosinga nicangwa konka ko kweza kandi watunga chata wagitwa wakeretaje kugitwa kandi uba wahamo wahamara kimwe ukubinganisha bagitanguye yes mwene hati universities za private nkwezi izine license na nizine chata Bishop Tutu University okwaye dukorera ito twine chata mwene tuhame in fact abo government ne wawangambi wamburize wacha government kane baho ibiyambi hati government ne herizo biyambi munonga universities zine chata aho kwa nambuye nikecho kureberaho Bishop Tutu University tunga abana abakushoma aha sente za loan eza government ibakweta Higher Education Students Financing Board ni tamwe sente yinja abana bakushoma sciences ni bapurayinga bapurayinga mu government ngunyewe babagamba kubashabere Bishop Tutu University ibyo ntujimanyerho chartered babehoreza babikiriza batwa sente na state house mu leta yakazentika kuko arabeje bari kwera mu Bishop Tutu University harisi bishitiri ntumbika science lab cyakanye na itana atwarika aha terze casting slab ya first floor ya second floor iri mukirukanga icyo ncombeka government totally
presidential pledge president akatayira one time yatwa billion mushanju zukombeka kizimbe cyo bagomba twaho tuombeka bataho tuombeka ukaitura kereza aho kugira ngo tuine chata nabwo icyo mwene wa nshabire ngo kugambireho kace ahabakagorana ya bishop tati nukweri nshomesa beji nshomesa ebiragiro wano gamba ebiragiro wanyango kashome ebiragiro umukuru sebo bishop tati university ne shomesa ebiragiro nabwo icyo eje niyo bishop tati university eri omurengo rwa private universities konka ezine chata nimukazi ushirwe ahami abo kuba sebo muterukana sa program ko kushomera university etine chata ubundi hariho organizations na namahanga agatakwikiza ku employing icyandiko cyawe cyankirwa mu university etine chata hariho ebitongere ebitakubasa komurmo wabonye n'ikipapura ekiri kurwa mu university etine chata hariho aho takubasa namwe makarere university eka tunukanuka umunonga umwejo cyubo ine degree nonda kora masters degree kuza makarere university bakishama ikipapura cyawe bajya nikirwa mu university etine chata bakuzibara you could not go to upgrade from makarere university na n'izindi universities ezindi zima ya munonga konka ezi universities those giant universities kuba kumanya ngo university y'Kurugamo teka tungire chata tuba kukiza kuwa okongeraho amashomo agoyine kuko twagambira umukazi atagisirwe abakuzo mu kanisa kujya mu to kwemerera ngo to kuzamaraza union to kwirira ameza to kuzabwabura bishop to kuba metron so bakwicara mu kanisa konka ibintu bitokukora so privileges zirinje zukubasa kufera ubutaka tungire cyata muri sebo mutekana sa program ejo niyo bishop tati university okay mbwenu hatuzache binani kubuza kubanza ibi aha bwinshi no mucyaginga sente nyingi not specifically Bishop Stewart now other universities no tekatika aha bwinshi bongize ni pura some universities abakushomesa clinical medicine manya zone zo bushaho iyo miliyoni mukaga itano zingaye ntabwo neza government ziriye higuriya miliyoni 3 wanoza kushomera i private ahazi kushomesa zalo zona ziriye higuriya miliyoni nazo kishatu kushoma masters hati it is too expensive note kwa iyo miliyoni almost wakuheza masters iyo miliyoni 15 waza gukora PhD njano buri ko miliyoni wotatungireho fanda no ryo miliyoni nka 30 aha bwenci we bari mutibikana sa program bwenu umuntu makajya ngo ko kubano yenda okuba cheap nashobora ndakuba umuntu wahanse munonga noza kuronda utuntu twahanse noba niyo wagaruko kandi education ni mumbi bitari cheap every expensive akuba ko kushoma watunga degree ozo murengo rw'abantu abahiguru hata icyo nkimarisa ngo ko kuza kutunga degree abo kuba expensive abari kujukwereza nabo bari expensive abo kuba public universities nko kuwahurira professor umushahara gwiguriya miliyoni 15 umuntu kwari kwiza private university tukika nko gwa government gwene gucendera aho kugira ngo no private konkana zone ziba ziri nyingi ushanga professor nibenda kumushashura miliyoni 10 na miliyoni 5 zabirenje kandi noragirwa ukujya ba professors bengi nkuko wahurira waza kugira university chartered notekwa kugira ba professors bengi n'ikiragira icyo tubakubasa kwa chata utini ba professors hata abo bari expensive ukuza kubashashura umushahara kandi no ndakwa maintaininga no ndakweza quality education
nabwo cyo no yitinga kugira professors no yitinga kugira ba doctors no yitinga kugira aba masters degrees nabo bari expensive kandi abine quality ariko batakuza kushomesa mu university icyo kureberaho waba emirundi mingi cyaba kitari specific program or expert mu certain area nibabasa kutwara wotine second class upper wabo in a specific area yo kugira ngo uri special kutwara mu university kushomesa konka oyire heje noteko ko in second class upper and first class okuza kushomesa mu university nabo cyo genderwa okutunga byona no kugira ngo teze abantu quality education umuntu hatabona umutebekana sa program very expensive abo bona nabenda kubashashura sente ekindi hari ibintu bakosa to wahorra nka medicine yabo n'ugamba medicine nibetinga kugura ibintu bingi byokoze harimo government iri kubita kwereza no guya kubira government university harimo ibintu biri kwetenga kugura emabazi imukoza ibyo koreraho practicals bagengo notekwa kugura iki kiri expensive ebyo bikubana byetengwa nibetengwa okugura ebyo kandi betengwa gukora practicals mnonga umukora practicals ni bagende Bishop Tatu University naba abakushoma ubunasi nibaza mbara university mbara referral teaching hospital mbara regional referral hospital okushomere gukora practicals nibaza no outskirts za Kitagata za Itojo za Masaka umarero ragari mu region cyane cyane kuza amurago nabazaye kora practicals university neteko kuba transporting ibatware nkabeji nabo cyo basi nkariya Bishop Tatu University twinaho basi standby every morning nezumur haro epikinga beji ebayeto mu referral hospital bamenda kuza nkashitagata hospital ebatware bamenda kuzita hospital ebatware bamenda kuza Masaka regional referral hospital ebatware so hatebyo biretera cost yaba expensive kandi kuza kubona umushomesa uri kushomesa cost ejo nawo no mugendera no mukwataje abo ko kuri naba inemirimo katugire yaba roya naza kusigaho imirimo ya koti nta kintu kumkwataje ibyano kuko hano gamba hati twine dini wa faculty ya law aho mu Bishop Tatu University is a professor, he must be a professor. Ukuza ko musami akagumaho abana n'abaramuzi bari yo batunga sente nyingi abaramuzi no masente bakutunga ziryo mu ayiguri ya miliyoni 15 ukuza ko mwiho kukajyotijo tushomesheze noteko kumushashura sente zirukumara nabwico kandi abaramuzi abantu bashohora baza gukora za moot courts. Yes. Baroya baza gukora moot courts ezumwe bazakora here nabwabe gibiti bakarga kuza one of the African countries competition competition za moot courts biza babekorire bakija bari universities nkama makumyanga hiti kwije ko muhenda hatigwanye bire konka bakija bitu bari abamushanju Africa. Yes, batera abandi bona hanze nabwo icyo kiri expensive kitwara sente abaroya ne bajunanizwa icyo kurebera ne bajunanizwa okugira lawyers dinner every year hotel mpango nambwe nijo tukarga kugira lawyers dinner aha ituyaho nimbara tukaza hotel triangle. Yes, c'est 4-star hotel yambara twazakora bazakora dinner tuza either hotel triangle na lake view na igongo umurimbara hateze zo hotel ziziriye higuru mnonga tubakugira ro dinner mukazokuba umukashasha kayombagare muri bakazi bagawe because lawyers are not trained to they are very expensive. They are not common people. They are not common people. Warogamba oti wagamba echo nechikoreta mwenna ndiyo ngamba habya sente ekiri kuzikana sente ndiyongera abashomesa batukoze sana benda sente
kandi ko kuza private universities cyo hati kireta ka munana abo kuba ko kubahura mu benda sente sukushashurwa nizirgo mbege hati sente zo kushashuranya wo mushomisa wa university umwegi ni wakushashura nabwo cyo ayine kushashura ka sente kirireyo namwe ni Bishop University by the way kushashura sente nyingi konka kushashura ba staff bitu nabo tukubashashura sente nyingi munonga konka tukubashashura sente nyingi ahubwo umwegi hataba kushoma mwe nato mweje wa kushoma lo nashashura miliyoni 4.9 zisu n'ubusente bye munongo umweji walo umunasi nashashura miliyoni 4.5 uri kushoma Bachelor of Nursing Science ubu n'ubusente b'cyubu aha mwana uri kushoma Bachelor of Nursing Science ababandi courses zindi bashashura miliyoni enyingi nashashura miliyoni 4.20 of course mine maintenance amashanyarazi amizi hata beja bakwija ntubaha internet free haza no jurana ndakigamba ngo free konka teri free it is paid for university umuntu harimo internet umweje hako bashitamira mu compound na kosa internet ada kandi no mayabeje na downloading ngane bishire nebitashire ibyo nataho ibyo nane bitwara sente nabucho ni kireta university programs nari bikora bya expensive ekindi university ntugira ekitiri kweta maintenance wa kigambiro computers zibaje bakoreramo ntuzi maintaining ezo mutu kwezi kutwara beji ntuzi maintaining n'ibintu bingi munonga ya nakitegereza hati habwenchi university kwa kugira sente nyingi meaning that government ekabe neyetenga kongera kukwatiraho as universities grow ahabuko abantu hati nabana bingi nuza ndebiri jo mu graduating 7 na more than 1000 tugaragin sabana rukaga nombe kuzo za universities zindi ndebire makereni ba graduating about 4 days or 5 of a whole week meaning that baba ryo mbanto mutwara na za universities zindi ya ahabuko nubwo no kirebera abana ba primary abo kushohora bakuzo mu secondary ureba kurwo mu secondary bakuzo mu haya ureba bakuzo mu haya bakuzo mu university manyangwe namba mpango so government ishemeye kongera kutaho man beshi abana bo naninyenda manye okuba kutaha mu university umwana wanje nkam preparingachi anta alikuza gukora course kandi nkam habwenge ki we bari mutekanisa program hati nangu tushira kuzomu mu secondary schools college tukweta career guidance career guidance kimwe kitukora no kugambira beji umugasho gukushoma abo cyo mwana shemire kushoma abo cyishimye kufaye kunka kandi kimwe cyango no kubagambira nuko ni masomo cyangwa shemire kutwara high school ago kwija kwa course nanka university harimo strikweta combinations high school ni namasoma gukutwara cyo kureberaho no wasa kujya combination yo kushoma biology physics na chemistry PCB PCB hati ejo ni combination atom combinations tine mystery kweta essentials na desirables and desirables yes hati kuruko bano ndakushoma icyo korewe bano ndakushoma nko bushaho essential course narshi ishomerwa essential kimenyesha ngo icyo kirkwetengwa munonga ikikure cyo kutekwa boyine ushomero kire waza kora satani waza kutwara ishomonanga narukora course nanga mwino ndakuba nko mushaho cyo kureberaho notekwa kuba combination yawe ya BCM PCB notekwa kuba ukire biology abo kuba mushaho abo kusomesa biology ne bashomesa mu uko muntu ahangirwe uko akozirwe kuanda kumbaga no tandikira yi no hura ko bari mu university bashomera aha bicere aha mirambo y'abantu
mwene hate ukuza kushomera muri bwa ekintu kiriyo mu ishomero bakweta biology mwene jo ni essential subject utekwa kubona ishomere okuruga hansi baza kutwara kuzomuhaya okwa combination mu biology cyamanyisa ngo senior for o level sheme ko gikire biology then bakakendeza kuba o level no shoma ko nanka amashomo mingi gakurengo wa mwende 10 konko kiko mu high school ugafunza ugira combination iri mu amashomo ashatu kandi buri shomo bari ne mu bundi bukwakuruzo bari mu bundi bukwakuruzo nabwo cyo konka nozo mu details nazo mu bushonshoro kigwingi hatu biology waza kuchoma A level nozo mu bushonshoro kigwingi bwayo nabwo cyo essential yakuza kuba doctor nutekwa kuba oshomere biology eriyo nishomo eriyo kutekwa kwika wana ndakuba a chemist oshomere nonda kushoma lab science cyo kurebera mu university nutekwa kuba essential yawe nutekwa kuberi chemistry nutekwa kugishoma aho mu chemistry harimo kwiga kutabura imbazi harimo kwiga rero iyo oshomere biology akagishika yana aragurira umuntu iyo wa chemistry ni ubutabura imbazi iyo muhire iri kuza kuragurira ndo ari yakwenda nari abo baba chemists abamwe baza nko mu makorero ebi ezasoreze kurera ntunywa na nebindi bitaburwa mu bibazi mingi atari yemwe nemo so kuko banoza kushoma nka course nkeje ushemeye kuba umukosi za mashoma go kushikaje ni echo harimo kikubiye ekikwebe mbere bindi kuko bano ndakushoma nko nasubuna gambo tukushomesa Bishop University nutekwa kwika biology kuko ndakushoma veterinary science veterinary ndakushoma ubushango gukorebera amatungo nutekwa kwika biology wabo tagine no bakuze ndahampitirizo taro university in fact wabo ryumweje imuzire mweje atariko biha kageze nza kushoma ubushaho ukiza kushanga mu mashomo gakire ushanga biology atagikire lirakarija kagamba ati nyuma ati nishomo bwa doctor naba nakubiye wano ndakora kuba engineer aba bakombeka aba bakora za computer aba bakora engutu aba ba engineer in physics so physics ni research ezindi ni design at physics imindi mingi ni gender mathematics so nuteka ko in physics konka ugarukira kiri mathematics nano mbushaho nayo nutekwa ko kiri mathematics so ato mushaho nutekwa usheme ko kiri mathematics ushemere ko kiri biology usheme ko kiri chemistry kandi waza kuba engineer usheme ko kiri physics ushire mathematics nuba kutahindishwa kose konka ezo ibirezo wabo zikirege physics na mathematics nuba engineer okay usheme ko ine fine art by the way engineers nawo benda fine art mbeshi abantu abo notekateka ngo abana bo nabazire babo uko ebyo batunga kubimanya kubiyetegereza ntatungayo buri mashomero nahaza yabantu ko barwo mu universities ninga bakugukuzo mu mashomero ko bagambira ntaka kugambira ngabashomesa basiniya n'abantu babimanya ntaka kushira byecho law kirungi nashemero or lawyer atro bakajangusya bakaje openinga any combination ishomero ryo kushoma mu A-level high school no gendo shomalo konka kandi hari ikigezi cyo bakubanza bakwa icyo bakweta pre-entry exam ntamwe Bishop University by the way twine pre-entry exam zabakoza kushomaro 2014 2014 kusha cyakare babuza kwenda kushomaro nabo wabona ndakushoma ibiragiro ati icyo bakakigura mu university zona mu Uganda timanyaza heru kunko mu Uganda wana ndakushoma ibiragiro oboshome oba ine combination ya PCB oba PCM oba GIA oba iyo kubone yona akachenjuzo nekizamu cyo bakweta pre-entry iwiza ekikuru wabo kire English O level gishireje na A-level no bishomereje na mathematics by the way abako baro yantwenda abogamba rurungi interpreting kandi hariyo na nebibaro hari na nebibaro sabu kubaro yanoti kwa kuza kubarra cyo banzo no barisi
client icya kabiri nutekwa kubara nutekwa kubona bitega calculation bana wayize ba client nubakwiye bano no tayisebye so mwene amuterekana se wabana ngambira na nakugambira turi kutandika nti universities zo mu secondary schools okora iba itnaita career guidance okweza umwana okumumbeka okamurekerera ahashemye kuba natora yaza kurga is it a policy for all universities that numtekwa kuzo mu secondary schools zezo nenga imwe mushikoranka Bishop Stewart it is not a policy iyi university yine konka n'umuga gwayo okuza okurekerera abana abeji abo mu secondary schools okubashimye kuba in fact shimye kuba neba policy konka tikumanya bwinshi takabire policy abo kuba waza kwetigeza umutekanisa program abantu bingi ba kancete naya no kumatuka bafiri agagendereryo batonera bakore bazomba batashimye kora in fact career guidance ishimye kuba netandikana na primary okubuilding umuntu akamanya ati nyenda nyinse ndeki akargo primary namya ati nyenda mbe mushaho nyuma azimbere nyine mutano wanje ari mbingiye ku ariho nkanaga sumu yanjye bakagiba mbene sumu kada nyenda kwindura mbene nagenda katabana kanja kari MP1 katwini kangambe kabiri kareba TV aba police kanya katnyenda ku police dad mushaho muni mazingeze nakona ka police na koreka DPC ntribugo umushana na ku police bazaho na stama na baterishani baganira yashemerwa na ina kurebe cyakwenda kuba yareba n'intebe uko araberyo RDPC police ahina babara yarebe mutuka yaba navuga that's very interesting so hati in fact batahibitu mu developed countries kimwa bakutiza neco umwana nabamuyihumbuto bajya yiwe nonda kuba engineer hati batanikiye okumumbeka ngo izarije mwari engineer abura kuza kwata kwatuko icyo ni kimwa challenge z'ikitwine abo kuba ece nagambe kari ya guidance tukora mu secondary schools ni batugire imbabazi batwita kabiri yiteka kunka tubakutekwa kukikora abo kuba titeka so bayinda bagero bwire nibajya ngo tene kari ya guidance mwite abakugu batwegeseze nari bajya ngo abisini to katwashamira university nitubyegeseze konka cyakwiye cyo kirungiye aho mwe hati nkomwaje umweje mu secondary school uwo turi no mushemeso secondary school teacher ni utona wo mukarasi kandi nkiba kirungiye yaza kuherwa kari ya guidance agiheba umuntu wijana anashora umusya ecyakabiri nabona abase kutamanya mu university zo kuba wakaza yashoma exactly the nabasa kuba yatomire kuko twantugamba cyangwa zo kuba kugendera haba university arakuzumanya exactly nabucyo sebo muterekana sa program na nima bakutureba ni kikuru kugira ngo abana bitu abantu bona baza kukarengoro barahiguru tubatandikira ko hanso murongo okay kandi bishaka binci basa ko muterekana sa program government etahicira gigenga buri university buri primary na secondary nuzitekwa kugira career guidance days zuru mu secondary schools kunka headmaster yenda nabasa kuheza tamu nari mwaka tatiro career guidance day abo kuba career guidance ticubuzo tine subject ayiba kuza kujibuza ombigeze byaba muhero n'ubuso nabasa kujya binja bibiza ayi kwatata nababizi kunka cyakiri kirage no policy ya government ne koraje kandi abije nibamanya ati mwenu nantatire mamano biology tinde bamushaho nantatire mamano physics tinde ba engineer nantatire mamano nkashoma english kajikaje tinde tubari ntwara nanza kushoma nkebiragiro abo kubana nibatekwa kubana bina kashonje kugira ngo mushime kuba mbikire biragiro anakuburize enshonge ndijo ejo ningiro murebe witu wa sky wagetegereza kandi tujya kongera nawe umwahoro gumana tumureta none yengera kutushobora ahabukiraho twatwagise mu university mu ukujwara kwamwe koko bakuregulated kuta ninga abantu bababire bakuru uri umwe nakuru kwa kwenda nkana ahuriraho police ngo makerere
universities za government public mbakane benda kuintroducing no tukija cyaremo chayenga umuziki zama kanisa aha Bishop Stewart na mkono na ichuka na churza no shutu na chukija cyaremo kunka baroya bo abanka Bishop Stewart tibina uniform kunka ko kureterwa huri babantu ubamanyo bitabo nico no universities nyinshi zona batakushomera batakujwangira abashahona na baroya tibakushira kujwangana n'abandi bashobe nabo hoki muntu wibare umutekano sa program na nabakutureba hati ikintu cyo cyukuri mununga ekiwambuza kandi nikirungi gukorwa kandi hari turi kweta professionalism nari entwaza eyi kinakweta icyo kuba no shoma nari uri kuzakora harayeba kugira ngo umuntu kuzakora umurimo nutekwa kuba no rebukoti utekwa kuba no shot nko gwakare bakana bangambiraho timagagari y'amazima umbona kubwamini nano bayida babona ko ubwabajungu butabitaka yitegekere nano bwamini ubabiraza kuba umusirikare kimwe yabireba babareba bakabareba aha ahiti umuringa ati nkiwe nibabira batumba umusirikare ati nkanywe mugufu bakajya angogo mugufata kuza umusirikare bakaba batareba aha academic bareba size ahero housing mwene kunkeke tukikargaho atubiri umuntu azo umusirikare ko buriya n'abasirikare n'abakaza bakaba bataba basirikare kunkati nturebirije umusigazi yakwata umupolisi yamunyurra yakwata umupolisi w'umukazi yamunyurra ebo kuba namugaye nareba ngo n'urugo ry'umupolisi tukatira so when professionalism arho ebitongore kugira ngo itwe abantu bitu nibatekwa kujwara bati kandi kiri na no policies zabo nk'iki nagamba umuntu kumumbeka kurga hansi hati kimumbiragiro ijo tukagira lawyers dinner umukuru w'abaramuzi aba region age niwe bari mu gihe mukuru wambarira akabona atugamba ati nabisha ati mwebere mununga mujwireje ko kabaje nkuko wanugamba bavije akuba waza kubaroya wanushobora kuba nuzwara suit ya black ninga blue black na wetu kujwara yero to kujwara green utiko kuba nuzwara by'abantu yabo tukujabira nuteko kujwara suit na netai so haro ataya is selected for lawyers no rimba jwara go busato wine munka nkishito jaha cha white na tekwa kajwara hati inchombe ko omweji narusho nashoma ngo professional yo kuzakuzama ne yitenga iki icyo kubanza ne bahindura smart icya kabiri abaroya numanya kurga na akare ubu university za zitandika amashoma gabiri gari makuru kandi nangu nahatigakira makuru by the way agandi gakijagazi yongeraho banyuma ko kagabe gari makuru abo bari kweta land friends land people uko bari umuntu wo kushoma biragiro uri kushoma ubushaho na uri kushoma edin theology hata bari kweta land friends no ntabene bareba bari bitin samununga bari bahigo mununga nabo ikijware icyo kimwe akashoshera cyakarama ko batakomanya no kugira ngo harmu kugira ngo uryo w'ikitiye nisa mununga uryo w'ikitiye tori umuntu w'ubutosha abo kuba Reverenda iki nani nkiburuze cyo nkirebere ni nkirebo ku practice ijwa kawo wabarkawo wambara umwamidano ruhemba akijaho akafa n'abantu okujwara abakozi ba government mu district gate yambarara ngo abantu abwenki bo bakansara kuba kuza kwijaha district iteka rubatahungu bashimye kubana bajwara decent kunkimwe abakozi ori we gomborra
n'ingoro uryoha n'ingoro treasure n'ingo abwenshi no jana ujwire kisati kityo ukijana utasubire kikaru hatakije aho abashuma bakwata bakashana bakakushana DC no you get habupa ejo society ko kuba noreba ijo tuzika queen wa Bungereza ukanureba abantu ujye twunkaba abantu n'abantu b'ekitinzi ureba tine muntu owabira tajwire tayi tine muntu owabira tutirenge to mubazi kunko mu Uganda hato nakavuyo ahabo kubeje nyo kinani nkiretera ngenda ngucenka ba encouraged it's a critical point ahabo kuko mu community yitu hati final nzo kubatu ino mwahuri urabe narimo kujwara ingoro ahabo kwataramanyirire kujwara tayi nzokuba tuino mwahuru kutakumanya kujwara socks ahabo kuba ukuriya hiba mushomesize the bishop utakubasa kuzamushike kiranje cyandusi yakanti naki uko umanyire kujwara ejempare zitanya kuchere baziyaziha damage so imwe bwenu mtekateka kiza kuherera hecho so bwenu amani gacho so bwenu atereka kwereza hecho hati professionalism ati nkabaroya mateka kujwara suit abanasi azantu kuba ntuhendera burahize usibure nabo bintu byaba kujwara ya white nabashaka kujwara za suit babatajire ibijware bya white abakushoma nureba nkaba bankers nabo batekwa kujwara suit on banks zabo kandi bazuri na tayi konka kushikuzo mu university kandi turegezamu kugira ngo umuntu abe free umukonse zizindi ezitari kugira ngo natekwa kujwara cyako kubona ushoma business mwe na jware byo kutemba chironi swato na ba free ba social workers nazaba na jwara boots na field reba bine bizubu abakurwana ababona social workers so tubine professional okay konka university tuneme ezibar kweta undergraduate gowns abana bakusoma umwaka abakusoma degree na diploma abashibine za gown zabo ko bujaketi ni bari mureba babwine bwa blue ubwo bashimye kuba babujwire konka muri batansa ba boda ninga bakozi abana bishuye batansa kamwene challenge yitu ni by the way yecho hata ko nakashorshura kegurira akiza ku university agenda ko nabwo hari ukushanga hari ndebera street azira kananka kandagura gihe tugawuno ka Bishop State University ari napakira siminta kironi tukaniha ni bashaka tukamwiyaho akuba nakaka kegurira amwe abama bazire baterizum kamwatsi Israel University kashi kino kigiruta taro polisi kujye kumuzora kazora yari gihe University ari unasinike Kigali akini it is very unprofessional no wala nakikora umurimo gutari professional tikishire konka nakikora kubaka katwara nabwico echo nchikureta universities abeji bazwara nkuko bakwenda echa kabiri nimwe nabantu bakuru hati nkiyo sebo wargaha uije kushoma masters degree muiza konka kandi twine cyaragira ito private universities haro twine policy nambwe note ko kujwara decently za damage nyinko mukarasi y'inkushomesa tukutaha mwine damages tukutaha mujwire nkito zitari musoksi tukutaha mujwire bya slippers bibyo kuzo mu kinabiro tukutaha mwine nishoke riri kushigikishigisi no akwa nishomesa ishomero bakweta Christian ethics aho kubaseba umutekano sa program ni mabakutureba kimwe ibicyonje cy'abantu gamba ihangeri kimwe umubiri abantu abutine na n'umusiyona n'abantu abini integrity abone abantu abutkurakinga abashomera n'ibindi munonga ninke binyasi konkabini integrity tubaraho nabwo Bishop State University kimwabye ku steering umbara umbeji bayaba kushobora ni integrity fakte cince tukureba munonga konka icyo wagamba ni kirungi abantu bombe kwe bakurugoko bakomengo bashimye kuba very smart akubakare ko mwene hari umuntu uzababana abunkabarangabo ushanga umuntu ayiza ayinempare damage ishukire mubuza ntatiwe na numugwira ruri mukasasura kuriya ni cyakomanya international umuti yakubwa ruri mu university uyishukire sho kuyize na nempare stabukire
akaritana n'umugura rutine cyakumanya hari iyo waza uri mu university kore waza umuduka abenshi waguze pareta kandi utakucuruza inyuka abenshi utagumane bahare bitanya gushika abenshi cyari sitanya gushyira wakiriho mu maduka kandi na n'umugura nicyo kuza kuzara kuko umugura utakumanya abenshi kitagukire mwene nukimanya mwene hatentarisone so umuringo wo gwembege sa mbihayo ko bamwe bajanga ngenda ngo sibire abarebi basikari mwe bari nunga okutayisa kuko mwahura nyewe ndiyo mushija nyine umukazi nyine n'abana tuyinabana ntanga katwariza abana kandi turi tukora mu murungi wo university ukakushira munongana no mukanisa ya Uganda nyewe ndiyo mwahuri wa Anglican Church n'ubundi kubandi yo mu kushomesa ningarika nkorana ne ibyabahure bakora mu reke kigambo cya Ruhanga nambuye none mbatabasya okuga Easter kandi ntubasha ngo umushumi kikurete cyangwa bakore ibintu twantuganiraho no kutazunu nawe kintu tubendeze kuri n'abasembo n'abanyabo uko kushira mu ngo kutantugamba university ntutengo kushoba professor Kamuntu umunyari wanje na kirakoze kigambo kandi abenje tushizwa kukintu tukozesa ekikuingana somoro n'umbiga no kushoba umoro n'umbiga kikubasa kubingaza sebu wano rwo mukayaboro kunkate yanyu kandi rwo muyaboro kunkikije yagiga hari hati n'urwo muyakaye bagiginanye yagiye ko mu ngoro worekana konka ahina arigire hati nyoni nyingana ni grabbing shoulders na n'umuntu warugira umukaya minister ekikuretere cyo niki nukusho nabo cyo nimbere ni message cyabase n'abanye mushimisa abana bagiyo bingana nabandi umwana nabasa kusoma konka bore kutungo murumo konka abanyankwene bajyango oyine ngata takurekeye ikora so ende time uno wasa kutungo murumo webare munonga nashemerwa ugu n'umuntu ko ndabe nizire ntuzagaruka tuganira bikushiraho ebare munonga Reverend naba kureba Sky TV nimbende zizo barungi nasigara ndumuhereza wanyu akoraje Edwin targa Sky TV haro programs nyingi ezikuza kubaho izoberi kusenya cyakare kandi turagaruka aha tukagamba inshunge zindi mwebare munonga